I pozivamo ljudi dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo na NoBot serveru, kao što vidite. I kao što vidite u naslovu, danas ćemo obilaziti Eiffelov toranj. Popao sam se na neko obližnje brdašce i da krenemo. To je naravno moja alfica, ovo je mod za sultana, pošto je moj sultan bio nabuđen, malo je loše ispao, ali dobro, vidjet ću da maknem ili da maknem tuniči. Ulazimo u auto, puštamo ručnu, palimo kola, naravno moramo kola i da zaključimo. Znači da vidite malo NoBot server, počeo sam da igram na njemu jer mislim da je najbolji balkanski server što se tiče roleplay, što se tiče modova i svega. Jeste da je malo teže ubaciti, odnosno instalirati launcher, ali ništa to nije teško ako imate vi volju da igrate na ovom serveru. Kirat ćemo se, ovdje negdje ima parking. I evo našli smo tu neki obližni parking pored renta. Znači gasimo vozilo, podižemo ručnu da nam ne bi neko odgura ili nešto tako. Idemo da vidimo malo obilazak ovom Eiffelovom tornju. Tu imaju još neke zgrade, to ćemo u nekom od drugih videa gledati. Ako vas zanima, lajkujte video i obavezno subscribe-ajte se na kanal. Kao što vidite, ovaj Eiffelov toranj je veoma visok. Možda ima ovdje u sredini, imaju neke zanimljive lampe. Ovo nisam nigde drugde viđao ili neki da je sam objekat. Vjerovatno ovo Dragon ubacio ili nešto tako. Ja ne znam šta je ovo ovdje. Vidjet ćemo da istražimo u nekom sljedećem videu. Da vidimo, možda se nekako popnemo ovdje. A da ne vjerujem, pošto je ovo visoko. Ovdje su veoma dobro urađene teksture za Eiffelov toranj. Znači imaju kao ovi šrafovi što imaju u pravom životu. Opština na drugim serverima se nalazi ovdje, ali ovdje su imali NoBot servera ideju da stave Eiffelov toranj, što je veoma dobro. I meni ovaj Eiffelov toranj veoma drag nekako, zato što nema na nijednom drugom sam serveru sem ovdje. Ne može. Možda i može, ali jetpackom. Ovdje da probam. Da, nemoguće da se popnete na Eiffelov toranj jedino ako niste Superman. Ako želite i vi da se pridružite NoBot zajednici, imate dole link od foruma i da skinete launcher. Pravit ćemo i tutorial kako da skinete NoBot launcher, vidimo šta vas zgrada, možda se popnemo na vrh. Ajde vidimo. Ovdje imaju također GTA 5 stanovi i garaže. Ako želite to da vam pokažem, napišite. Evo ovdje cena stana 55.000, mogli bi da kupimo ovaj stan u nekom od sljedećih videa, ako ste za to napišite u komentare. Kao što vidite, napravili smo neki intro, odnosno ja sam napravio neki intro u sliku. Intro se meni sviđa, ne znam da li se sviđa i vama. Ovo je parking od ovog stana, odnosno kaže kapija. Da uđemo malo u FPS mod. I šta ima još da vam kažem, to je bilo to od ovog videa. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!